Zdravo ljudi, ovo je prvi part Let's Play Terrarije. Ovo trebao biti moj drugi art. Nekako se uništio i samo jedna slika bila, a cijeli ton je bio tu. Sad ću vam pokažem ovaj svijet, sad smo sve ovo 10 minutno uradili, koji je sada strašno džaba. I evo je vidite. Našli smo par stvari. Kao vidite, skupljali smo drvo i... Gdje smo umrli, gdje smo dobili vodenu čest i što je baš važno, perale. I nisam pojel neki bolji perale. Ja sam gotovo ovom. Dobro, to je sve. Da vidimo moj kit koji sam napravio. Ovo je kit specijalno. Meni je za početak dobro. Ali voda spora, dobro je. Tiško, jedan zombi šlan. Najviše ih je odavljaju zombi po noći. Evo ga nam kuća. Kao što sam vidio, jedan fail se može napraviti odmah već. Čekajte, to sam što je desio, što će ne trebalo reći. Kao se može napraviti to je stvar čudno, zato što je stvar čudno da bude jedan ovo mora ubavno umeđu da se može napraviti, ovo je neka greška u igri, pa ja je koristim. Treba nam još malo više od ovih bakljeva. Ovo sam učio ovo specijalno, ovo je baš dobro. Da sam napravio ovo. Sad sam što? Sad se pravi vidit ćete. Samo tu radimo malo ljepše. I kao što ovdje vidite šta ovdje pokaže od desno gore. Pokaže da mi se život brže puni. Znači da ne možemo tako lagano umriti. Evo je bilo. Ovo je jedna cijeli. I kad mi stavimo, ovdje bi nisam. Izvinjavam se da se to desilo, a izašlo mi je iz igri. To mi se par puta desi i to me strašno naljuti. Evo ovdje u meni. Evo ovdje. Let's play. Ako nađeš u svijetu čest, moraš da ih uništiš pa smo dok piši to. Evo ovdje smo, šta se tak desilo? Smiješno, niko ništa ne uradi. Auč. Idem si ja da vreme. Ej, daj to auto prvi. Pa nismo da ovo ništa ne uradili. Je neki motor. Nađa treba zatvori krola. Ovo je moj krola.
snimamo 5 minuta. Ja sam prošli partu rekao valja snima 10, da ćemo snimati 10 minuta. Svaki part. Evo sad ćemo to raditi i sad smo upali vatru. Dobro. Sada ih stavit ćemo ih tu nađi kasnije stavimo. Jer malo razgledamo kako je od nas. Ja oči nešto dobro da nađem. I još jedan zombi kako iznervira jer bi ih sve pobio. Ta oružja će biti kasnije važna, ali zato ćemo koristiti sada. Zato što mogu da sije nešto normalno bloku. Hop. Hop. Može duboko da ide. Je vjerovo ovo dan počinje. I ovo da ti gledaš neko balica. Auć, preki, pomeri. Ja sam kilo, umrijem ću. I ovdje ima još u igri stari ingredients, mnogo dobro. Vidite, sada ovo uradim to. Ako im stavimo, sam to god popiti. Ili još visočije. I evo ovdje će počinje novi build. Moram ovo palići, zato što ovdje imam opasan protivnic. Opasno. Ja ne vremena. Ovo je bio moj rođak. Reci zdravo. Zdravo. I sve ovo je protivnik koji sam. Znači on nas strašno nerviraju. Nećemo skrivati što sam. Ovo će nas ukast. Kada se jednom spavimo, stikali se zašto. Zato što je baš duboko ide. A ja ću ovaj drveć jer imam. Morat će kao da ste vidi da ovo je nešto tako. Ovo što mislim to što je piše. I ovo je jedna tamna pustinja počinje. To je bilo da živimo. Sad ću čuditi ja što ovo tamno drvo skupljam.
dobili smo sada ovu stvar, samo brzo da se može sa ovako, ne znam kako da kažem, može se, može se drugo, može se ovako skočiti i se ovako polako popeti. Ja. I to je sve za ovaj let's play. Ja sam Mihajlo i kažem ćao.